chibai ule voin hi July ni somni pali sang ni le somni pakhat inrin ni ania ni zan khan zai thiam miat ni covid wangin aboral nimin July ni somni pathum zandar ko le achan vevel khan renguna Tamoy township chau miawa an chen na ina zai thiam miat ni aboral thu achung te hnen atanga hriat ani miat ni hi yakhai namzinga zai thiam hriat lar ania ama hi rocker ani Japan rama in khellaya kuzung thum Alex Suwanga Myanmar rama hongam ve talo Myanmar national football team goalkeeper Pisian Angchu Japan rama thani vel om nuwa Yokohama football club tenen nimin July ni somni pathum khan contract an sign ti hriat ani Karen National Union KNU te hi indona muala haral ka chau an lo thiam lawa bu phun po an lo thiam khop mai voin khan KNU 10 tual chungmi te leilet bu an phun pui ti hriat ani Mandalaya suamhmang geng 10 in nei tu wit pakhat man ani voin July ni somni pali chhun khan Mandalaya Maha Aumie township Maha Miai veng nina kong number somli le somruk pathum somruk pali thler inkar in pakhata misual rual suamhmang mi pali lutin in nei tu pa chu chemin an vit ti hriat ani he mithu a hian police te biak po ni in an ni chuan he thil thenna ina hian bike pa ni in misual pali chemkeng te an luta an thil lak sak an tumla in anu pui chuan an then om te hriat turin tranpui adila a au chiama a aulai mek chuan an pa chu vitin an tlan chuak ti in an soi an tlan chu lai chuan veng chung mi te local khomin suamhmang zinga mi pakhat le a bike chu an mana police te lo thlengin an hruai ngal ti in tual chung mi ten an soi in nei tu kumsomnga pakhat mi chu adula an vita Mandalay hospital an panpui ti hriat ani Mindat township yanpan kho a terrorist sipaite lutin thil an ru in kana thlenna Mindat township yanpan kho a nimin July ni somni pathum khan terrorist sipaite lutin in tam tak an kar chia an rok ti hriat ani covid wanga kum upalam le no pangte ta na an le kholsa artuite an rufai veka chaukalam om marcha purun tel chi ngapi le laphe chau phan thlengin an laveka thingrem te kar chia in meichelam thil thomno te po an la fai vek ti hriat ani renguna mi puimut re lain ruang phum ani rengun khopuya yiwele thaimpin thlanmual hmuna khoi hmuna ruang nge ti hriat lo tam tak chu leifur motor lian hmanga thiarin mi puimut re lai takin an phum thin ti thlanmual bula om mi pakhat chuan asoi chung mi thiruang te chu dan pa ngai anga haral thai ani lo chuan yeweya hal tu ruang chu thaimpina emo thaimpina ruang chu yeweya emo anon thiar ani thaya motor lian chi taka thiar ani angin ruang te chu hriat puina lak ani le ni lo hriat ahara ruang halral na bula om pa pakhat chuan khothim hnuwa motor pahni alo thlenga khothim hnu mi re lai takin an ron thiara an halvek lova kan hriat dan chuan thaimpin lama an phum ti ani halvek sen ani lo tlai lama po yiwe thlanmuala ruang hal tur an lom thup zel ti in asoi renguna July ni som atangin covid awanga hadam lo oxygen kham khop mulote thi an tam le zuala July ni som pathum le ni som pali phei chuan ruang chu an halna khol ma chuata tlarin nga angai hiala July ni som hi po khan rengun thlanmual pali a ni khat thil thu in ruang sangkhat le jani atanga sangkhat le zathum lai halral ani rengun thlanmual pali a hian July ni som hi pathum nimin khan ruang sangkhat chuang hal alo ni boka military council chuan ni tin thizat puang chuak ve thin ma se ataka thizat nen a in thlau hle ti tlom ngai pol ti chuan an soi ani sipaiten pin u luina an man achung te biak po phal lo July ni som pariat zan lam khan Mandalay region pin u luen township military academy gate number 3 a in kana awanga an man tak kolen thinso chu voin thlengin achung ten an biak po thailo thu achung ten nimin khan RFA an hril ani hemi zandar somvela hian khuang tumrik awanga rin te zinga kolin thinso te chenna chu sipaiten lu chilin a motor khallai le poisa chiat noi nga an mantela ani hi kongzo laya phusapol ania anuwa chungkwane na khosale ania ani hi rengun le ne pidowa bompu chungchanga rin hel thil thuwa anman sualtak kha ania anman atanga niruk aliam hnuwa khoya nge an khungtak ti hriat alani lo kolen thinso hi
Mandalaya leilet in sui khom pol ho tu ber ania kumsang nei le somhnia in thlanpuya rampum huapa Mandalay leilet mala tu ber ni in private MP chu tu ani Colin Thinsoa u cho solin hi Mandalay region Pichi Takhun Township P2 hluat do ni in KIA camp Mainjayan Hontira training chuak Mantura anti zingami ani thu anchung nai vaiten an soi ani in Sainjela lung oilo na lantir na a thi an om July ni somni pathum nimin jing lama in Sainjel tang section zanga panga e manga khungkhom tam takin lung oilo na an lantir chu thunai tulamin thataka in berem le zel tang te thilpu then khat ti sak anga anin soilain zanlama sipai motor zel chunga enga mazat lutin tharum hangin political prisoner te chu antudol ti hriat ania chumirualin zel chunga duty teral thom ken po chu sakin sipain in Sainjel chu anthun huaya anda zui ngal bok ti hriat ani political prisoner pola hruaitu pakhat u thon chi chuan in Sainjel chunga lung oilo na lantir ania an hla pathum tuete sa hla sa in political prisoner tangte chua zalen tan ina in enkol thaina le tan ina danjam te ennona siam that ti te ania zel chunga hian covid din mun athalo hle a ungyanuin po covid wangin alo thi to a u han tan min le lawyer u cho hu po ICU a enkol mek an nia suenaya siaro puithiam po rengun ICU a da ani boka in kaidarna anasa hle ani in enkol na aum thatlo wangin damdoi lama in enkol na tha andila prison enkol tu lo om thar chuan danjam khau tak tak aron naya dan le shai ne na in min lo chu hlip then turin andil bok ani chawmalama chuan prison director uzo zonen anin bia ma se tlai lamdar nga vela sipai motor pasari zel chunga anlu ti hriat ani heng tang ho anda khomna anexar building lama chuan tang sang chuang an oma chumi chunga lutin tharum mangin kut an bathlaka tamtak an hliam ti hriat ani thikhop hiala hliam tuar po mi pariat lai an oma ma se chanchin kimchang takshiat alani lo ti in RFA ashil ani RFA thudon dan chuan sipain tharum manga kut an thlak awangin mi paruk an thia mi som pani chuangin hliam na tak an tuara lung oilo na lantir na a hruaitu somhni te chu nasataka kut thlakin pindan pakhata an kalhnan ti ania nem nge theichia chu alani lo heng mi in Sainjel buaina chungchanga hian ramdang embassy lammi te chuan zel tangte an ngai thu hle thu nimin khan an soi chuak hloma anrin angein tangte chunga chuan nasataka kuthlaka tharum thona athengta ani NUG sarkar hnuaya communication minister le CRPH spokesperson u thinlian aw chuan zel chunga boina om chuan thil an ti dan chu kan hreveka hetianga sipai anron in rol phei chuan nunna chan hial po an om thaya kan hlau thong hle ani hemi chungchang hi khovel ram sang sang le UN sia tura aw chu angaya military council tharum thona hi kandem tak zeta kan hailang zel anga kan doutlat bokang ti ka soi du ani ti in asoi heti la hian America Canada Britain Germany France Norway le Australia ram som panga Myanmar om foreign embassy om te chuan thu chua in tom siamin nimin khan an chua chuta chuan in Sainjel chunga buaina tharum tholawa chinfel tangte hriselna ngai poimo le human right za turin military council ngen ani rualin thil thandan te chu an enthak reng thu po tarlan tel ani thudang ngai thlang ma in tahan kalimyo le achevel lo ngai thale ila nimin July ni somni pathum khan kalimyo huam chunga COVID-19 wangin mi sompali an borala kalimyo Christian thanmola mi pasari William ani July ni khatatanga ni somni pathum kalimyo huam chunga thiza chu mi zanga le sompanga anni nimin khan zahni le pakhat kan lo tipala zanga le pakhat ti jok tur ani e tukin chu inrin ni ani boka tahan bazar kongkam dor kai le bazar tuk dang ain an thanem le a maswalo mu tur anam nual ti hriat ani bazar tlak lam get pui chho kongphei Wesley Hospital thlengin dor kai anin zar phara Wesley Hospital a ni tindam lo mi zatelin an lapan renga COVID-19 swab test man hi mi pakhata cheng sang sari ania positive mu ani chuan mundanga in enkola hriat tir an ni ti hriat ani vain hian tahan le achevel boruak athapa ngaya oxygen mamo phurkwal po
aji amdewa hriat ani hun rei tak ina in khung sang te po an tei chuak tan to a mi then khat ina dam lo le hritlang pa ngai anga in ngai an la om nual bok ani kani township sipaite ka wangin chenna in pali kangral second region Chinduan River military council ten khanti khopui vela jet fighter mangin ral thom lian nena an baya wangin chenna in pali bom chiat ani thu riat ani July ni somni pathum khan military council ten kani township Chinduan River khosom pakhat vela jet fighter in an boma kani khua in pani tetkhet khua in pakhat le sapuchi khua chenna in pakhat akangrala sipaiten ina lu chuakin andu du anlak sak thu tol chung pa pakhat chuan asoi he in kana hian thile hliam chiang takasiat alani lawa DVB in alangai ven mek ti siat ani bilin khua cyclone wangin chenna in zachuang chia July ni som pathum tlailam dar thumvel khan Moon State Bilin Township zauto khua cyclone thlipui tle chiama wangin chenna in zachuang achiat thu tol chung tlom ngai mi pakhat chuan DVB a hril he thlipui wang hian zat to le anain pun khua chenna in somni atlu sopa in chung hok somriat vel a oma thizar hriat alani lawa mi somvel an hliam thu hriat ani khochung mi puite tanpui an tul hle a high school an la in kulmeka tlom ngai polten in siate then faina an thomek thu hriat ani sipai sarkar hnuaya din company in vaccine leina a eiru sipai sarkar hnuaya din thlani vel chi a upa National Strategic Investment Corporation Company Limited NSIC chuan India atangin COVID vaccine achaluta chu in leina nia sum tarlan dana thilfel hel tak aom ti hriat ani NSIC hian India COVID vaccine chiat maktadwai thumman remdesivir singthum lein July ni somni khan military council hena athlonin apea Health and Sport Minister Dr. Thakhain Win chuan Nepido airport adon thule Health and Sport Department chuan chung COVID-19 vaccine te chu in enkolna damdoi in sangsanga asem ngal tur thu military council chuan apuanga NSIC laklu damdoi hlujong chu Myanmar poisa chiat maktadwai thum US dollar maktadwai khatle point somriat pani vel ania chanchin thara chuan Sarkar Administration Council in ape tia puan ani angin NISC in chu damdoi man chu military council hnen atanga adon hnuwa vaccine chu Health Department Minister hena ahlan vele ani ma se chuta thilfel hlelle eirukna hania langta chu vaccine man chiat maktadwai thum US dollar maktadwai khatle point somriat pani ti chu vaccine man tak tak nena khaikhinin a in thlau hle ani COVID vaccine remdesivir man chu atom chi dollar som pathum a om lain ato berchi chu dollar somli pasari ania NSIC in atlom jok dollar som pathum man alo lei ani chuan dollar an noi thum le point kwa vel chau ani anga ato chi dollar somli pasari man ani chuan dollar maktadoi khalle point somli pakhat vel ani ang chu po chu lo ni se US dollar an noi li velin a in thlau thowa vaccine to jok hi alei arin omlem lo boka tin thani chaularan company hian engtizonga capital investment mangin India rama dollar maktadoi chuangman damdoi chu engtin nge alei theiti po zona lian tak ani NSIC company hi military council in thunaina aponglak nu thlathum le achan vevel meini som pani khan director pani umen mu chojin le uzia ute ho minga din ania rengun in seinvenga office hon ani COVID-19 tawbul chui chiang le tura WHO ruwa manna China in hol COVID-19 virus chu China laboratory atanga pu chuak ani thei thu ngai dan be chana WHO in coronavirus tawbul chui chuak tura zirchian na nei le tura ruwa manna asiam chu China ram chuan arem ti lo thu Ministry of Health Department a luber chuan asoi WHO pol hi COVID-19 zirchiangin Wuhan khopuya ankal toa tuna chuan atum hni na turin ruwa manna an siam le meka chuta chuan Wuhan khopuya laboratory te bazar te enfi antuma China lam thunei tu te po langtlang taka om turin an nor boka ma se China Vice Minister of National Health Commission Zheng Yijin chuan ngai dan pakhat ringota in ngat ngai ruat thiamna manglo le science thiamna kalzonga atobul chuitumna chu kanpom thailawani ti in asoi thunga
tin ani chuan laboratory kalphung bo chi a virus research chiartir chuan mak kan ti in kan bei dong hle ani ti in asoi China mithiam te hmu dan le thuron chu WHO po in ngun taka a en non kan bei seya COVID-19 virus to bul chui chian na a scientific taka kalpui ni thaise politics lamrong kaya in taluna chu kan pei bo thein karing ani ti in jingyi jin chuan asoi tel bok ani he coronavirus to bul chungchanga hian scientist te thu in mu thailovin anla in hnial renga virus hi China ram leili Wuhan khopuya kumsang ni le som pakua December thalei hol khan aron chuaka atira chuan khochung bazar ransa chi sang zorna pakhat atanga ron piang chuaka an ngai maya anuwa China laboratory atanga ti palthil awanga halo om nia ngai dan chu US Intelligence Agency ten an nei boka US President Joe Biden chuan March la khan virus to bulle zona chi sang om te channa chui chuak turin a hnuaya mi te chu thu alo pe hial to bok ani karen ni refugee mi sang ni le zaruk ten tanpuina mamo kaya state bola khe township a military council sipaile karen ni army KA karen ni nationalities defense force KNDF tangrol te July ni sompariata anin ka hnuwa mani in le lo tlanchia san ral tlante chu mi sang ni le zaruk chuang anom to ti hriat ani in kana chu namphe to khu khothar le kali hlia khobula tumhni athlenga chu in kana chuan military council sipaiten khobula laipui an ka puaka bola khe township le phayuso township in kara palode kho palele kali hlia kalodu nangkhi kho dose khu yuale namphe kho pasaria khomi te chu ram hnoi lama antlan chia ti hriat ani ral tlan te chu ram hnoi tlang hun cheng setaka an oma wangin tundin hmuna chuan rualaka hulna tur silpolin eitur damdoile rigrum thila man turte an mamoa ral tlan te chu mun khata anom khom veka tlomngai pol jinga mi pakhat chuan then khat chuan chome sangatin chaute an lo kenga kaini lama po chutiang chuan kan lo ruam hana in kana kha khatiang a anasat kan ring lova tuna chuan mundanga tlan chiate omna hawa thlen chu thil har satak ani to ti in asoi tuna ral tlan te chu ruam han lok na hmuna an lut hlom nia hriat ania ma se chung jinga chuan nausen thlale ko upa raipur te kum upa tar chaklo te le rualban lote an telba ka an mamo damdoite aum lo wangin har sanna an ma chhon mek ti tlomngai pol jiga mi pakhat chuan asoi ani chuan tuna an mamo ber chu silpolin eitur le damdoi ani bera naw nei tur raipur pakhat a oma no pang za chuang anom boka kal thalei thei to lo tar le rualban lo bengong te po an om ti in asoi tlomngai pola tel mai se pakhat chuan tuna chuan silai puak ri hre to lo ma se in lama ho chu an la hlau hle a then khat chu aruala tlan chia an nia silai ri aum lo lain an va ho a puak ri aum le ta ka chuan an ron let le hloma ei tur le damdoi an mamo hle a ma se kong lam a that lo wangin a pek na lama har sanna a oma chom dol na lam alaron thlet thei lo wangin kan khon khom mek ani ti in asoi dimo so kho chunga in kana chu chori ma se sipailamin laipui an ka pu fo wangin mitam jok chu mani in lama an hongam lova ram hnoya an lom reng ani Thai Myanmar border Kareni National Progressive Party KNPP control area a tlanlut po mi zasari chuang anom ti hriat ani ole khati zong kha voina chanchit thar kan ngai thlak theite chu ania ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye